no kwegena kwa no mwachumo ligelibono litukolyago neligija lyalenge ase Jumatatu yega ekirabonongo kwaligania semesa ya mangana maya chinsa ni sato chiabono butukuna manga bereka okolekana kurasema mbiyalenge ntambe goika chinse chigatiga kwaligedimono asinchira yobo ikirano nyale gukumanya alibagabali kibaito babere bagusangirelia kurwa chinkongo chinse nyirabono county ya Nyamira ni gobona aba MC 35 baba bagotia ni gwa litukolya lena boigobona inyira Queen Elizabeth okabere ni gobona abagako ni gwa litukolya lerase abarai kurwa chinse abarai 15 kurwa chinse baba wikirana asomo yogoyo gati yabo no murai wense ya Kenya William Samuel Ruto ayo amo nenda mangu mwanchu muligerelia isaranso ikenko manya senchiro yobo ikirano nakogo sansamuranira lito kubwateranere kurwa somo no imanyirio igakuru kwa Joshua Auta iriterane nchinkuru kwa Vincent Onyancha. Igotowe chaka kurwa se county ya Kisii kurwa sensemo ya Nyabolibonge eyibone gotoka ime ya matunwa ase bunge ya Nyalibali chache ime ya county ya Kisii nkeye monige ya beire nhomogo kigima maiga ya omwe MC Walter Muchache konyara kurwa wheelchair gochia ase nkeyo muri kitobene Josephat Amise nigata renkeyo na gotwaliganira roboti rokubwatia Omogoko no mochengo omanene igorrekana ase kenyoro Nyabolibonge imeye ward ya Kiogoro constituency Nyalibali chache imeye county ya Kisii magayo MCA we ward ya Kiogoro Walter Muchache utalira enga eyemo ase kenyoro kyo na boigo kwainana obokonyi bwa wheelchair tuwatalira family ya kubakwania kuna abantu baminto ande kuba latere wheelchair Osmoroje kijana kiga yata kire wheelchair lakini konya ga gutumie kirogo ana twamara daire wheelchair abaga gutumia ato mwabano ara na era no murwaire ne family bwato bokongo bonge ande ndaga ni report ye ikirno ne governor yito Simbarati egere amanyanganto bwate family bune yega Kiogoro ward ne family bune chiganjiro ase ward yito batakeire obokonyi bwa bwangu kubatakana na abaiboli bo musawu yo nyariko baga gutwara obaremo bo ase myaka 15 nyariko bagegweta niko baroki omogokobo na boigo gochengera igitambukiro ekyo Walter Muchache nyariko baga koira na koene kingo nyariko baga koleta obokonyi ase engeyo njengwe nembemo na sa komenta wandereko kora amala ayo banget Ekeu eta kete maminta. Ego nande ira nicherano. Ekara. Unsayo mate. Unabwa kete unabwete. Unsayo mate ngaba ningo tabara. Amono nyasawo wanga. Mwachide. Na akire mbiyamana. Wana nje na ira neringa mbiyamana. Magambyo ito wote ya Kiogoro. Ocha so chakorore family nere no bakongo banane. Asenge njoba ko ngo bwachete ebwachira iguru mwana yaro rwadire myaka 18 twagendire paka gikuju twasinyiru bana barwadire bonse bana ninchente nene gai chibo igoni ganyara ko bagako enekia ingana nyara ko bagago koire getambukiro na ko enekia buna abantu bamenyete no barema imeye wodi ya Kiogoro banyara ko bakwerikia anene na konyora chikandi echo chikonyara ko bachikobenekeria ingana bare ase egonda eyemo y'abantu balia bakogendera ko bakonyora obokonyi anene kurwa ase serikali enene batie nekero eke wheelchair ke bayo konye nduwe ya minto ande to batabinga na barabuo na babanga mwanya bantu ndibwensi ase a society igoti babaza gwechaya sengencho bale state bune ingani komanya kusemba bwata chikadi ya disability anyamba bwati kina ki step ya ne next ko chikoligere lyambaligere chikadi ya disability egere baso register eliye korkinga na obale kiombekelia kya abantu bali babwato bale mavu Omwe MCA yo Walter Muchache boigoni gaenekeirie abamenyi be wodi ya Kiogoro ngana chikobaga kwenekia ngachipara chisukuru boigona magendero nigaranyara kobaga chikobaga gwikira abamenyi ba wodi yo sechinga kichiria chibwenerete
twaenderete kuna kurigireria magenderero yejipara ya mache ya masomo na welfare y'abantu bunabaiga netakire kurigirerirwa egere bali banyore no nyembese eri serikali igutuma bagora no ensukari. Kuripoteria Ndizi TV korwa constituency ya Nyaribari Chache ime county ya Kisii eliterane Josephat Amisi. Mbiamono humurikito bene Josephat Amisi asorobotirwa senchira yobo ikiranu umuyega bwoko batianya ba msemeronge 35 kudase county ya Nyamira nigo kolekana lituko lya lero bene boiga ba msiya bunigo baba bago choro monogeli we bunge yo maiga yo kabere omonogeli mofatiteya konyara gakobu no mwe msiye oso yulukuligie keroge kiboigo kurwa senseme yo eno kokero oyonyora chikura emeronge ose emeronge bere na isano na yemo gati chikura emeronge 3 na isano echiaba chiwa kwa lituko lya dase county ya Nyamira omulike itobene kurose county ya Nyamira Jobu Maangi na roboti urasinchira yobwikirano ebunge ye county ya Nyamira njatwara egeikaro egetangani. Honorable members, His Excellency the Governor of Nyamira County notified this first sitting of the third assembly. Asabateneneri bechuod batianigwa na komochora omonogeri no mokonyo ye ase bunge ye county. Abateneneri bechuod na abateneneri abachore mbarwa eirago chikobwati alichiko na kubakorera abamenyi be county ya Nyamira emeremo asenchera yobwene no bwasioku. I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office and defend the Constitution of the Republic of Kenya, and that I shall do right to all manner of persons. Chinga kichoko mochora omonogeri omoyabwe bunge keroyo mona egwali bagalioko mochora Enoch Okero nerura ligwakoba omonogeri omoya mega yokonyora chikura emerongo ebere na inye na kumubua oyo kabere omonogeri mofatiteya oyo bwate chikura kianda without fear or favor, action or ill health. So help me God. Ense moyo mokonyi bomonogeri nigo abamereri balenge babere Asetadeus Nyabaro kurwa sewodi ekerenyo abwane chikura emeronge ebere na kianda na kubwatigwa na Thomas Benecha kurwa sewodi akyabonyuruo yobwate chikura isano nemo omonogeri omoya Enoch Okero narwa eirago chikobwatirana nabateneneri bechuod elinde gokinia ekerengo gie county ya Nyamira. Chena wante de ko eren ngambu ya mono abantu ba minto ba Gusii libageli twa ne libagali okubakolera gasi na inche nimbo motomo muya oli okikobwaterana nabande egere toikeranie ogokora namagani ali ino kobwatekana ne chinguru chiria ekatiba yito yense ya toire tokolera abantu baitu. Maiga ya Enoch Okero gochorwa buna omonogeri bwe bunge ye county ya Nyamira na Tadeus Nyabaro gochorwa buna omokonyo ye bono ekebarua kerekenene no kubwatirana na serikali ye county ya Nyamira elinde koikerania okogani kwa bamenyi bense meye kurwa se bunge ye county ya Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi. Mbiamono mulikito bene kurwa se county ya Nyamira Jobu Maangi asorobotirwa senchira yobo ikiranu umuyega woko mwinia Queen Elizabeth okabirni gokolekana sensemelia ya London yogotokeme ya Bongereza wasabara ichimisano kuro chinsemo aho haba wikirana so umuyega buli zukolero ti bilioni chiabantu boigoni go baikirana oyolengo mugandomo namono koene kigwa ase okoni wakwa Elizabeth okabere oyubono omanyakantabuna Queen Elizabeth okabere no enaboni go omurai wense ya Kenya William Samuel Ruto abagati yabara ibaikirana so umuyega ojobaka okolekana lituko lya lero.
and the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Na gutigana na yubona ababunge haiga sense ya Kenya ni gobanyara maigiria nenchira gochwekera ni meroberi yabo ase bunge kero gochikoendra nebi karobya bunyoro no mujego yoni gokorekana asumo bagano Safari Park yogotoka imeyo mucho Nairobi bakora wano monogali bwe bunge nene Moses Masika Wetangura nabo igono mokonye Gladys Bosholei ni gobate abuna okubwatena na gukora konye gokerani amagendro nabo igo obokoreri ase bongo muri Kito Varinyo Sero na mange. Ritukoria rero ababunge nigo batwarege ikaro yo konyora maigerio igoro yobokoreria sebunge gukwana chinga kiechyo omonogeri bwe bunge Moses Wetangula nigabakera mbuya ababunge asoko mwari baga kubara sateba na chikuru bokorerio buya na monoko enekia onsi asebunge nene aikeranire asenchire bwenerete. I will with my immense experience serve you diligently, serve you fairly, have a personal touch with each one of you, and ensure that the Houses of Parliament, the Parliamentary Service Commission, makes it easy and possible for each one of you to serve your electorate and to serve our great republic. Wetangula ni goboigo akwanera mangana ao ayubune bunge baroberetie ko ari bagari tangani asobu yabwo mu Kenya gati yabo ko enekia bangina banyorira mabagabo ase oburai. All of us in positions of leadership to ensure that our women folk get their space in the leadership of this country. Ni goboigo agani ababunge kweru asobokoreri bwabo batarikorigereria ogwatananeka wage siasa asobu yabo kogendereria ense ya Kenya. I call upon us as members of the 13th Parliament to engage in a positive manner to add value to the growth of our country regardless of our political divide, because we have only one country called Kenya. Omokonyi bomonogeria sebunge nene Gladys Bosholei nigonera kwanera aliaganire kurwa saba bunge bonsi chinga kichobokoreri bwabo asalia ira yogokore mirimo amoko gendereria ebunge. I want to thank each and every one of you for electing me as the Deputy Speaker of the National Assembly. I am humbled by your great honor, and I promise never to let you down. That to receive your endorsement was great honor to me and a privilege, and I thank you for that. And I undertake to work with you daily to ensure that the 13th Parliament will be the very best Parliament ever. Wetangula nigakora asoko basegeta babunge kwerwa konyorobo semia na kobwatia richiko eriorira bakonye asemirimo yabo. I want to encourage new members. Like my deputy has said, please take the earliest opportunity to learn. Please acquaint yourselves with the Constitution of the Republic of Kenya, so that anything we do on the floor of the House in committees is guided by law. Nebunge ye 13 korwense ya Kenya yanyoreto bosibore asebona babunga baya kubwaterana na bari bachoretwe asentu na yende basemeirie korwa obokoreri borobu yago cyase abananchi ngo reporter yegeteseni kya Ndizi TV erietariane Evelyn Osero. Mbiamono omuri Kito bene Everino Sera soroboti rwa senchero yobokera no gotigara boigo aso mujego yokorekana sema ya Safari Park mucho Nairobi omokarani we bunge sera kyoko chinga kichi boigo ni ganyara kumanya babunge ubunemereberi yokondra nebi karoni go chigo chaka bwango igana boiga sanga ni obokorre boime no kubwatera nenchere ye moyo ko ne kibunamba chikuro obokorre boisaina nego chia saba Kenya kerwa go chigo chaka na kogendra nebi karo byebunge. Is designed to give you a 360-degree exposure of the working of a member of the National Assembly. And some of the key topics that will be covered include an overview of the mandate and functions of Parliament, parliamentary powers and privileges, interlinkages and interdependence between Parliament and the judiciary. We'll also cover diplomacy, etiquette and reputation management for you as a legislator, among other topics.
These preliminary sections will enable you to have a general overview of your role as a member of parliament and how this plays out in your interaction while in the House, in committees, as well as with other arms of government and the public. The subsequent sessions of the induction will focus on your actual work in the House and in committees. I would like to urge members to note that the highly procedural nature of Parliament calls for an equally high level of commitment to the rules of procedure and the institution of Parliament. Gotigana noroboti urwa abara inabaga bwata nibibya au kurwase kaunti ya Kwale ane kurwase kiama kelikia ODM UDA na PA ni gobono bemburunga diriki andege kumigo chia samalieta abaka kusoka kurwase gazeti ya serikali anasibali ya wento kwa mabaga asensemeli ya nominations asensemo yechi wadi gose nominated MCA kolengana amenye kurwase kaunti ya Kwale negowate biribuna gati ya liba iru mabaga yo mbali bamenye kurwase nsemeyo egento baichane diriki andege kumia neo bwata niba ODM ni gobono bago serire kuchikunganya kurwase kiama kia ODM kubwate kanabuna bali banyarba kwa igwa mabaga ya nominations na sensemo ya Kwale mbali bamenye kurwa sensemeyo asabe kubatebire mbali bahaki bechukura asensemeyo nigo chinga kechibaro kurogo tindi na kubodia n'abantu bale nobolema konyara kunyurwa ase serikali anase county ya Kwale na barobuka igwa mabaga no nabo bali babete bakulinya mabaga yombanyare tukonyali bagali yabe nonye baraba menye nabaga bwate nibebyama anase kiama kia ODM UDA ne kiama keligia PA. Nafasi zimekuwa zimetoka chache, lakini tulikuwa tunajua nafasi zikitoka chache basi ambao watapewa kipaumbele ni watu wa Kwale. Cha kustaajabisha ni kwamba tumeletewa msichana hatumjui, si mtu wa Kwale, si mpiga kura wa Kwale, lakini ameingizwa kwenye list ya nomination ya Kwale. Baba amepata kura nyingi sana Kwale. Hizo ni nguvu zetu. Tumetumia rasilimali zetu mimi na Mheshimiwa Najma na tumetumia wakati na muda wetu. Sasa nomination zimekuja, tunapata majina ambayo hatuyaelewi. Iwapo hawatabadilisha hii list. Mimi nimetoka katika chama cha ODM ni basi sitakiunga tena mkono, lakini masikitiko makubwa listi imetoka, wameingia watu wageni. Hakuna Mama Uba, hakuna Najma. Hiyo nomination hazikuwa za haki na ninasema hiyo hiyo nomination iregewe tena na ninaomba niweze kufikiriwa ili niweze kupewa ile haki yangu ambayo wamechukua wale ambao walikuwa na wana gazeti ili nikaweze kusaidia walemavu wa Kwale County, kwa sababu ni haki ya walemavu kwa kila county kuwa na watetezi wa walemavu, na si UDA peke yake, even ODM hatuna mtetezi wa walemavu. Na boigongo tigana na yubono mwancho muligali mwaviso teneta mangana yobo chunwase county ya Makueni Preta Mtisia niko bona nyareka gote bunu baromoke bwa bantu bari bakonyole chanjo ya COVID-19 go sebi nyinyi via COVID-19 ase county ya Makueni niko rokane ko ba omoke mona se bona nyareka ko boli amenye bensemo ya Makueni kone kibunangwe so kibale kero bagendete kurwe chanjo yo ya COVID-19 kole ngane ni gate bire buna banta bange niko babere bagochigara chingachi yabo nanyama gende binyi bya corona bya rokane koboko goserera mono asense ya Kenya asimya kebere ya birege koera naboni gate bire buna abantu ikaraboni gomba gendrete kubwatia machiko awasate bino na waro monene ase county ya Makueni ba rokane bate kubwatia machiko ayobe kiribune nchire mu yogo tango kuranda kwe binyinyi bya COVID-19 aichinga kichini garogo kura go chia samenye benseme yoko gendra wesokia sobunge likonyole chanjo ya COVID-19. Tunashirikiana na wanamedia wote wa Makueni waweze kufikia wananchi wa Makueni wote na beyond ili wakajitokeze na kuja kupata chanjo. Hasa sana kuelewa umuhimu wa chanjo ya COVID-19 ambapo benefits za COVID-19 vaccine ni kupata herd immunity. Ndipo corona inapowafikia wasiwe na kushindwa. Gharama ya ICU iko juu sana. Na masaa ambayo itatumika mtu akiwa hospitali pia ni gharama kubwa sana. Wananchi wa Makueni wananosikia na ambao ni beyond Makueni, tunasema tuwajibike, tuchukua hatua, tufike hospitali zetu zote za Makueni County tukapate chanjo ya COVID-19.
Na boigo chinga kichi abarai bechi kanisa kurose county ya Trans Nzoia ni kubono babure serikali kwane kubona nkubwatana na bale ne serikali ye county y'ubune nchere ya moyo kunyara kurwa maiguryo ugochi ya saba sairi kunyara kwelike mirimo kubwatakana buno okubara kwemirimo niko kwabere mu chando monena se county ya Trans Nzoia basabange batigarete siko batabwati mirimo kolengana baro niko batebere buna basaba ise konyara maiguryo igo irara bakonya so kunyara guchakana no buncheri bwabanyene bunenche moyo gukora abasaye ko baisiko anaso kuborwa kwemerema sabaga no mugavana we county yine ko mukiga tambukero kwaneke buna nkubonyora abasaye ase serikali bayiga sobokoreri bwa serikali ye county ya Trans Nzoia. We celebrate the governor George Natembeya. We prayed for him in April. That's right. And today as we talk, he is the governor of the Trans Nzoia County. We were to be with him today, but he sent in an apology. They are all in Mombasa. So we pray for this county that the new leadership may shape the destiny of Trans Nzoia County, that we may restore the glory that has lost. The wealth of Kenya can be unearthed and utilized for the benefit of Kenyans. So we want to bless Kenya. This is now our 25th year on the continent. We want the Kenyans to join us. We want to go to every last African country. We want to go beyond Africa. We want to share people what the good news of the gospel is. God has come into our lives in his son Jesus Christ. And what we want to do is to say to people, Jesus makes a difference. We have in our hands and in our brains and in our DNA the ability to work and to produce, and let us go for it, because God has given that ability to the little ones, to the young men who are paying for, who don't do well in school. Get up, shake yourself, and take up the mantle of manhood and make this nation great. Na go tigana na yubono omo governor we county ose ya Machakos wa vinya ndeti ni gobono agandete no bokoribo ya se county yo kolengana ne chire che yabetaga kuri yamenye bense meje kerarenge kuri chikura ni gate betebuna inse ya matukeme ya mo na bakawikerania mange ayo amenye bense meje bagendete kurigereria na ri agandete goikerana siri tukuri ya ni gabo atoka maryogo che sinyagetale amarigo shilingi chi milioni 50 ayo atebere bunago chikobwato ko sinyagetali aho ase county ya Machakos kolengana wa vinya ndeti ni gate birebuna obokorria na semo yobo chenu ni gobo chukoligerwe kyandike komye asate yabuna ni gare tayari kubwatera na abanyagetare kurwase county ya Machakos kwaneke buna nkonyora bale kolengana no kugani kwabo igate birebuda mu chando bwa maryogo no robere go kwaneke wase county yo ngazakole na tebire buna go ikachi gokora mahoncheryo na kwaneke buna nyagetare chonsi nkonyara chire chikonyora maryogo na boni garugo kurugo tindiko cha saba nyagetare kwaneke buna nkolenda bale enchirobo tumeki bwa maryogo ayu arachi go tumekwa senseme na boyigone mukege tambo kirasa munyagetare ndebwe ora Rusia maya samaryogo asenyagetari ochiko yaoni anasi duka choko ni amaryogo echiaro okukurogo tindi chenga kichini ganyarega ko boli amenyebe county ya Machakos ngoli otabwate kadi ya NHIF ko neke bunanko ligale kadi eyo asate birubunamba bwatumuru bolibogo chikoligeria gose mbachiko bakanira abagoto NHIF nabo igo bali batali kwenyara bale no bolema bunenchere ya moyo konyara gokonya abamenyebe county ya Machakos. Today we are distributing the rest of the drugs and non-pharmaceutical items. This will be done in 2 phases. Those from KEMSA and those from other suppliers. This is part of the 100-day Rapid Resort Initiative, RRI. The supplies being dispatched today are worth 50 million, expected to last for 2 months. From now on, my government will ensure that all hospitals are fully supplied with essential drugs on quarterly basis. All managers in charge of supplies must be accountable for receiving, use, and security of the supplies. Kama vile sisi tuliwaambia, nilikuwa hapa wiki 2 zilizopita, tukasema tukaleta supply ya kwanza ya madawa, tukarudi tukasema mtupatie time wiki 2 tutaleta dawa zingine. Mumeona leo hizo madawa zinapelekwa mpaka level 4, 3s and dispensaries, ndio watu wetu waweze kusaidika wakiwa uko mashinani.
Nilipochukua usukani, shida kubwa Machakos County, hata kutoka kwa madaktari walikuwa wanalia, hakuna madawa, hakuna vitu kama gloves wanaweza kudumia wananchi. Tumeanza safari kama county government.